amahoro y'Imana kuri ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24 ngo hayikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amakuru igiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haraho uburanga bw'ikirere bujya kuba igisenge cy'umwijima, ayo imisozi itoshye yera ibihingwa bitandukanye birimo ibirayi, amashaza n'indi myaka. Imisozi ibereye ijisho igaragaramo inka zashotse niza nka zitanga umusaruro mwinshi w'amata. Gusa aka gace mu ntangiriro z'uyu mwaka kahindutse isibaniro ry'intambara, amasasa avuza ubuhuha, ibyateye amagana y'abaturage bari bahatuye guhunga. Ni kweli gusa ni kweli papa, Mungu alikupa uwezo wa kupiga Munyarwanda na mpaka kimbia mpaka kwabo. Mungu alikupa uwezo na upige mpaka takimbia. Piga nani? Il faut pas sentir, il faut pas yoka. Progresser. Aka ni agace kitwa Masisi gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari hamwe mu bice duteye ubwuzu, Masisi yibasiwe n'inkubiri y'ubwicanyi n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro, inzu z'abaturage ziratwikwa, abaturage baricwa, abandi barahunga. Muri izo mvururu ubuyobozi bw'igihugu konti rwa guverinoma ya Kinshasa bwakomeje kugaragaza intege nke, ingabo zabo zishinjwa kwifatanya n'abicanyi barimo FDLR ndetse na Wazalendo n'ingabo z'abarundi bibasiye abaturage. Ariko ku rundi ruhande hari aho ibyiringiro bitangiye gututumba nk'isake, aho abaturage bongeye guhumeka, ubucuruzi burongera burazanzamuka. Ubu n'ubusesenguzi burambuye ku buzima bw'Imasisi, inzira igana Goma, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibindi. Nyemera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze Imasisi, umenye uko magingo y'ubuzima bw'abaturage buhagaze nyuma y'uko higaruriwe na AFC M23 ahitwa Sakeho ngo ubucuruzi bwarazanzamutse. Nguhaye ikaze njye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa. Nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba wakunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka, kanda like ndetse wanadusangiza igitekerezo cyawe unyuzaho hasi muri section ya comments. Nguhaye ikaze. Niba hari uduce twiza mu miterere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Masisi yaza mu twambere. Ni hamwe mu hari imisozi ibereye ijisho, bikaba byiza cyane kwirebera kure. Gusa ko hagera ni indi nkuru kuko imihanda yaho yarangiritse, ituma ahantu ubusanzwe wagenda iminota 10 uhagenda isaha yose. Ni kimwe mu bibangamiye abatuye muri aka gace ka Masisi mu misozi ibereye ijisho. Mu mwaka wa 2023 ibibazo byabo byahumiye ku mirari, ubwo hiyongeragaho ikindi gikomeye. Abatuye mu gace ka Nturo muri Cyorirwe batewe bitunguranye, baratwikirwa, benshi basiga ubuzima, abandi abishoboye barahunga. Ni kweli gusa ni kweli papa, Mungu alikupa uwezo wa kupiga Munyarwanda na mpaka kimbia mpaka kwabo. Mungu alikupa uwezo na upige mpaka takimbia. Piga nani? Il faut pas sentir, il faut pas yoka. Progresser. Ni hamwe mu hantu habereye ubwicanyi bukomeye bwakorewe abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. N'ubwicanyi abaturage bavuga ko bwakozwe n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bahagarikiwe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zari zikambitse hafi y'aho batuye. Uwitwa Ngorore James ni umuyobozi wo muri Nturo, asobanura ko muri iyo misozi ari ahantu hasanzwe hera ibirayi, ibigori, ibishyimbo ndetse n'amashaza. Ibyinshi bijyanwa i Goma uko ariho isoko rikomeye riherereye. Muri iyo misozi kandi hari inka, bigaragaza uburyo abahatuye ari abantu bashyira imbaraga mu bworozi. Mu Kwakira muri 2023 nibwo agace katewe, inzu zirenga 300 ziratwikwa, inka ibihumbi nazo ziricwa. Uyu muyobozi akomeza avuga ko uwo munsi
babateye ahagana saa 9 z'umugoroba. Bari bari mu nzu abaturage batuje nk'uko bisanzwe. Ababateye baturutse mu misozi baza ari benshi impande zose batera amabombe. Hafi y'abaturage bari hari hacumbitse ingabo za East African Community. Teye nka saa 9 z'umugoroba. Ubwo twari turi mu nzu dutuje tuzi ko hiriwe neza. Baturuka mu misozi iri hano ku ruhande. Baza ari benshi impande zose. Amabomba agakubita hano. Ubwo tuvamo twiruka. Hariya haruguru habaga EAC, abarundi nibo bahabaga. Ubwo tugira ngo turahirukankira wenda baturinde, baza kutwirukana. Baratwirukana, amasasu, amabomba agenda kubita abana, abadamu. Ubwo bamaze kutwirukana abarundi twirukanka tuja mu Bwiza. Twatwikiwe na FDLR n'ingabo za leta n'abarundi n'abazarendo. Batwitse amazu arenga 350. Hari abaturage bapfiriyemo, bishe umuyobozi wari hano warunkuriye yitwaga Bugegene, bica umwana w'umusore, bica witwa Mwise, bishe benshi icyo gihe, ni benshi, abitwa Bagakombe ni benshi bapfiriye ahangaha. Ayambere ntayahabaye baratwitse. Baratwika ku manywa, baratwika umuyonga. Amazu arenga 300. Baratwitse barayamara. Ubu ni bundi bushya kwiyubaka, ariko baratwitse bararangiza. Ni guverinoma yatwitse afatanyije n'abarundi n'abazarendo n'abanyatura na FDLR ziratwika. Asifiwe Mugisha ni umubyeyi ukiri muto. Yakuriye muri Nturo kuko ariho yavukiye. Muri Nzeri nibwo yagarutse muri aka gace we na Nzamukosha Alliance bahuje ubwo buzima. Bavuga ko abasirikare ba leta babatutezaga cyane, bavuga ko ari aba M23, ngo n'abagore ba M23 bakajya babashimuta, bamwe bakabica kugeza igihe beruye bakaza kubarasaho. Progresse. Twari turahangaha ni hema zacu yatwitswe, nta bindi bintu twakoze, turahunga turagenda. Aho tugarukiye dusanga ari ibihirizwa, dushaka kugira ngo tunge dusubire mu buzima bwari busanzwe. Nuko nguko twahungiye mu Bwiza, twagarutse kwa mbere mu kwa 9 umwaka ushize. Abatwitse n'abazarendo bafatanyije na leta, ni leta twahunze ubundi. Abayefu bose bari barimo, naniho banatwirutseho banatwika tureba, turacika turagenda. Abarokotse rero turagenda, abandi bahira mu mazu. Nuko nguko byari bimeze nabi. Leta yazanye abasirikari baraturasa, turahunga tujya mu Bwiza. Tugezeyo M23 iza kugwana hano, nuko turagaruka. Abanaga n'abasirikari ba leta, ariko tunyine badutoteza ngo turabaye M23, turabagore babo bashimuta bamwe bakabica, kugeza igihe beruye. Baraza baraturasa, turahunga turagenda tujya guhungira mu Bwiza. Amazu yose mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, yabanje gufata umujyi wa Sake, ifunga inzira zagezaga ibicuruzwa igoma zivuye mu misozi miremire ya Masisi no mu tundi duce turimo Rubaya. N'ahantu hari igicumbi cy'ingabo za RDC, cyane ko hafi ya Sake hari ikigo cya gisirikare cya Bambiro. Iyo ugeze Isake uyu munsi usanga ubuzima bwaragarutse, abaturage baba ari urujya n'uruza, bari mu mirimo itandukanye ya buri munsi yiganjemo ubucuruzi. Aba baturage bavuga ko batekanye kurusha mbere, kuko kuva M23 yagera muri aka gace nta kibazo na kimwe bahura nacyo, kandi babasha gukora ibikorwa byabo bibatunga umunsi ku wundi bikagenda neza. Tuko Sake
Kazi yangu ni kimotari. Wasoda wenye walifika hapa kwetu Sake, mimi naona wanatuchunga mzuri, hakuna shida kabisa. Biashara inaenda tu vizuri sababu wasoda wenye waliingia wanatuchunga vizuri. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko Sake na Masisi bitekanye. We are in Sake. Sake, a town, was the second militarized town after Goma. Turi muri Sake. Sake ni umujyi wa kabiri mu gisirikare uvuye ku mujyi wa Goma. Anga twarwanaga n'ingabo za FRDC, FDLR, Wazalendo, Mai Mai, abacancuro bavuye i Burayi ndetse n'ingabo za MONUSCO. Izo ngabo zose mvuze zari zikambitse hano bakoraga ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage, bigeraho abaturage benshi bahunga bava muri ibi bice. Aka gace kari karimo ubusa, nta baturage bari bahari. Nyuma yuko dufashe uyu mujyi, mu by'ukuri haratekanye muri Sake. Nk'uko bireba, abaturage benshi barongeye bava mu buhungiro, baragarutse bakomeza ibikorwa byabo, barakora ubucuruzi n'ibindi bikorwa bitandukanye bibatunze. Turashimira AFC M23 kuba yarabohoje aka gace. We thank AFC M23 for liberating the town of Goma. Mu birometero bitarenze 3 uvuye aho Sake uhingukira mu gace ka Bambiro, ahari ikigo cya gisirikare cya FRDC nicyo cyakorwagamo imyitozo y'igisirikare. Hari ibimenyetso bigaragaza ko muri ako gace habaye intambara ikomeye ubwo M23 kirasagaho iri hejuru mu misozi ya Minova, inyubako nyinshi zarasenyutse. Ubu muri icyo kigo hakambitsemo barwanyi ba M23 ndetse hafi yaho niho hari ingabo za SADC zirimo iza Malawi, aho zikambitse hafatanye n'ibirindiro bya MONUSCO. Kuva muri Sezuba bwa Kongo Igoma werekeza i Masisi ni hafi kilometero 85. Ni urugendo rufata amasaha hagati ya 5 n'amasaha 7 mu gihe ukoresheje imodoka. Mu majyaruguru hari Rucuru bahana imbibi n'ahitwa Kalehe, Nyiragongo ndetse na Minova. Naho mu burengerazuba hari Walikale. Masisi ifite ubuso bwa kilometero kari 2434. Ubu buso butuye n'abantu barenga 300. Ubutaka bwaho bwira cyane ibihingwa birimo ibirayi, amashaza, ibishyimbo, ibigori ndetse n'imboga. Masisi ni umutima w'ubuhinzi muri Kivu ndetse n'ubworozi, dore ko ibihingwa byose bingwa muri aka gace bijya ku masoko atandukanye, birimo isoko cyane cyane rya Goma. Usibye ubuhinzi n'ubworozi, Masisi ikungahaye no ku butunzi kamere, de ko hagaragara amabuye y'agaciro nka colta ikoreshwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga, wolfram ndetse na gasegereti. Gusa mu myaka yo hambere byaje bivuga ko aya mabuye y'agaciro anyerezwa n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse hanavuga ikibazo cy'abaturage bacukura amabuye mu buryo butemewe. Masisi ntiri kure ya Goma, gusa ikibazo gihari ni imihanda iva Masisi yerekeza i Goma. Ni imihanda yangiritse, imihanda ubona ko inaniza abayikoresha. Nubwo ubutaka bwaho bwera, imbuto z'amahoro ntizigeze zera neza, ariko kuri bamwe amahoro yabonetse Sake ni intangiriro y'ikizere gishya. Abaturage barahagurutse bararwanya agahinda n'ubukene. Niba amahoro agera kuri Sake, n'andi masoko ashobora kongera gususuruka mu misozi ya Masisi, ariko byose bishingiye ku mutekano uhamye, ubuyobozi bufite icyerekezo no kuri nyako. Ndagushimiye cyane. Uyu ni umusozi wacu w'inkuru. Reka ngushimire ubana natwe muri gahunda y'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu ebyiri arizo AMTV Show na Gasabo News 24. Amakuru nkaya nakagaruka. Shalom nakagaruka.